Or funny face situation, no. Nanka see, Nico Kuman Kushan, funny face and come shows and neck for one of my bonton. As well, Kuno, and you're so spiritual and physical. You will mistake one more dama with the crew. And 20 years, funny face, the baby doing Nanka about the Mario. To Kuman, what idea, so the funny face burn the fee. Why be Jaka Kuman and Yabi, and Kuman shall tell you the truth. Kuman, yeah, can you put Wakuma Park or Kuman, the best movie industry? It has to be soon, Yamia, but Kuman, Yadabo, Dr. Likey, Vivian J. Sika or send the Akofin M5 or the Nina bro back. You heard me right. I'm Mr. name one. The obey so send this cabia or the Nina bit to me a bro back. Nina say Obercoso I used to Lemfi and you stand a chance say Ubenya or Sika in our back. Umpe in our open the Lemfi is secure, a reliable. Sanson I will send this guy within minutes, not a Drew Abusia for and chain. So your first time, so I won't catch it. Just go straight on Google Play Store, iOS, and download the Lemfi. Or download the Lemfi, referral code no. Just use Polino, Poleeno. And no, now you see a Lemfi, but I will be big a crack. Lemfi said this is a way all catchers say thank you for using Lemfi. Alright, Chobia, ha, a Polino multimedia. Medino still remains the fresh boy, Papa J. I mean, Susu on Fedria, the birthday boy. So, I'm saying, Susu birthday. Fans have followers, name more hangina, Susum followers, your subscribers, no, one coming when I am worship, Susum, our Fedria, a happy birthday. Happy birthday. Congratulations. Happy birthday, congratulations. Let's say, oh, my happy birthday, Mama, congratulations. Congratulations. And you mean, birthday, no, no, we birthday. Let's say, yes, you are happy birthday. All the old regime, that be all regime. It's made that was that. Thank you. But I won't call congratulations. A brother, I'm a can. Me who's the meeting? I took 3 for more car or more lights. Or more, how moon casa broth, a deep in brother, I'm catching. Because you wish you happy birthday. Okay, thank you. And congratulations. Congratulations. Just make one I was saying congratulations. Congratulations, I say, but that was congratulations. Oh, my congratulations. So your child ideas to be. Just yeah, my family braces be and family braces and family. I want a drink a crab and didn't just wouldn't be a chair. Because shouldn't one say. Congratulations, baby. Happy birthday. Oh, thank you, Papa J. And I'm say, a dinner about Hakakala, men can say, over to match it will be cat. Master Macassam, what you know? I see one of my so that's so congratulations. What? Won't congratulations. Okay, what I say, yeah, congratulations to me. But fantastic. What? Me that say. Na me share no nya okese. O gift we. We are gifting the nya. Me see na me share we o kan now the we so. Masa. Gift no unim say beba. Unim say ya organize am. Unim say won ye ready America. O chan ye kwa donation. Ho unim ye dey ba. Donation me kwa osika ka ho. Unim ye dey ba. O support ka ho. Unim ye dey breast support. Dey na breast support. Ana bibia o ya dey ba say o rush say. Unim ye dey ba. O ma gift and reshime. Me see unim bibia free ha ye. Ana me say so mama gift and reshime. Surprise no person men can but come up here so come up here me birthday one more here we say me dim birthday but o mama gift ya won ka ye badan ka kita o susum me no one interview o birthday dem so me woni na ahwefo hu say o so ye bi ma me be obi aka say say be da na say me so you surprise ya shisha ma me fast ma don for pa cho susum me birthday no and normal birthday you can say normal birthday ni say e bi ya wonu fie fo na ma ya aduane bi na ma di ma papa bi anom ana ono na fofo akotra ba bi kakra na ma gym na okra ba ho ba me de me nyu obi na me celebrating birthday me ka se we kura kan ma celebrating birthday 4 times per since wo nyine nyina since me nyine nyina okay me nyu obi me celebrating birthday si afi de me 30 simo na maduru no mo hati ase na we no ye koye donation okay ye koye adoye ye koye donation last year baby last year ma orphanage bi orphanage me kuku aponche wo ye kuku aponche wo orphanage for no ho ye fufuo eye mo ni stew ne drink ka ho hwe de wi ankwade se ne giye ba we ni de wo de bi na me ka cho say me ma me bi wo approach le bibi ncho so me mo de me ka cho so ba che mentale de bi na me ka se me chenye ma no ba me dream de ba mfa hye me birthday no
na menyɛ mfra nti wei Kumase Abuakwa wode w'ani kyerɛ Nkawie road na ekuro bi wɔ yɛfrɛ Nnebehi Okay. Nnebehi nyame bɛkyerɛ meyɛ no nyame bɛkyerɛ Okay. aha nkuro mako 6 ɛna maka ɔmo nyinaa bom sɛ nkuro mako 6 sɛ bi hɔ wɔ akyiri kakra ɔmo nyinaa mehyia park so me ne wo kasa yi ma rent nkunya nko mako 400 nkunya nko ɛbɛtena so tent mako 7 okay a rent machine bibia ne sɛ ɔmo dɔ park no so ɔmo na park no so afu okay nti yɛbɛkyɛ ntaale no ntaale me ne wo kasa si yi ma frɛ fools bar me koto fools bia bɛka wo because they want me say dɔɔso because na nkuro no kame fa nkuro mmiɛnsa pɛ but sia no nkuro no ɔmo nyinaa tete so bia ya baby sɛ na me kɔ hɔ no nkuro mako 6 ɛna mate sɛ ɔmo nyinaa ba wow nti yɛbɛkyɛ ntaale akyɛ mpaboa nnuane no ɛno a papa require no wɔ hɔ bi me ne kɔdi dwa no yeah o ka kyerɛ me ɛmo no yɛ pack mako 700 oh wow 700 pack na ma request a film nkurɔfoɔ na ma rent ɔmo so ɔmo nyɛ nnuane no 700 packs nnuane nko a nti yɛbɛkyɛ nnuane akyɛ ntaale nsuo drink ɛna ma sa frɛ doctors mako doctors and nurses mako 20 yes health screening bɛkɔ so free health screening because sɛ bi wo atra kura saa hospital kura onko bi da obi wa sɛ bi o tinti no hospital de yɛ but me kɔ yɛ ade wie no obi wa yale bi hyɛ no hɔ na ebeku no yeah I say me ka sɛ bi o 20 years obi o 30 years o so twa 70 but yale ne beku no but bi me kɔ yɛ free screen na bi yɛ bi hu yale ɛwɔ no ho yɛ be ma nuro free wɔ hɔ nom yeah atiase ntade a me kɔ yɛ me ya hyɛ Awurade ni munyam de bi ya me ka sɛ me nya me ho movie mu yɛ nkɔfo mu bɛto mi o ma yɛ yie a me nye wɔn level nyɛ pe osikase mu but onyankopɔn na me som no nyankopɔn pɛmpɛ so ma beduro no me ntra sɛ metɔ cars mako 6 metɔ cars 7 ana me sisi fie ana obi a behu sɛ me sunsum ma yɛ yie ansa na me so man kai obi a ne ho kyerɛ no de bia me de me lifestyle ana yɛ ade because emire bi atwam na me da abɔnten me ni baabi da emire bi atwam ansa me de ne frafo me so ni kuma sɛ de obi a 2000 mu hɔ amakom na me de frafo gye wɔn sika amanfo nim amakom traffic light na sepa kejeti a adehima hɔ no mo no na me de frafo gye no PZ tire nkwa na wɔyɛ fɛ bi 18 mu obi a wɔyɛ 18 mu hɔ na me de nkran na me de frafo kɔ kɔ sika ba ne yankopɔn hu mɔbɔ na ne wakyɛ me stardom no sɛ me nyɛ sika but mpanyimfo me hyehyɛ ɔmo me ne wo kasa yi me kɔ yi o me kuro mu nkransa me ba Thursday na me kɔ kyia danso abiam Nick danso abiam apa nyankopɔn hyɛ no pa ɔte n'anim pa me hɔ na akɔfo ado ba hɔ akɔfo ado hu akɔdo yɛ mo veni bɛyifo no ni ɛno kora so kyɛ sika ɛno kora so kyɛ car ɛno kora so kyɛ fiti akɔfo do atuma hu me because land cruises be paki ahemfo ministers MPs e be dum ba kyɛ akɔfo do wa mo bi edi sɛ me mani pɔtpɔtwe mani tantantan no hu mi kas akɔdo yɛ bɛyifo ni tiri hɔ no mo no ne danso abiam oyobi ɔte n'anim pat ɛtitirifo bebree wɔ hɔ no mo ba na nkyɛ but ɔma yɛ frɛ me ntɛm ɛhwɛ me ɛne me bɔ nkɔmɔ kɔdu ne kurom ni me sɛ wɔte ase nti we nyinaa yɛ nhyira bi a nyame de ama me nti mesrɛ me fans ade na meyɛ no menya me ho megye support ne firi me adɔfoɔ hɔ megye support ne firi me fans ɔmo mo hwɛ me movies a ɔmo pɛ ma asɛm nkɔfo mo pɛ ma asɛm ɔmo na bia sɛ maame sɛ ntaale sɛ meto nyina maame de ntaale abrɛ me nti ntaale side maame bebree nti maame nyankopɔn hyira no wɔsɛ me mo ne di nyankopɔn na ne kɛse Awurade ma ne nkwatente maame wo hwɛ me nyankopɔn me menya kwa ka me de picture beto but ɔse bibi nti maame mo ne di na no ɔno aba Ghana me ko hyɛ me nim ne da ohu wɔn sa maame pounds 50 pounds no maame me yensa sɛ me san fan support 150 pounds apart from anyema ɔde buy nyina no ɔsan me pounds sɛ me fan support so what you say the person yankopɔn be hyira no eti me srɛ mo program ne yɛ China ya and Saturday program ne Sunday wa betima ba bla bi uduro abuakɔ a wo so ko ne ebehi udu ne ebehi a wo so panyame be kyerɛ udu ne ebehi wona buso bi ase ɛfa na sunsum because ɔmo nyam ba bi ye be sha 11 o'clock ni apon anwumre 5 eti me srɛ Ghana for
me ntoto anyama ni wiye anyama no ma no ne wo se me kototo bi e kira wo se me kototo se me nya ntoto drink malt e wo se me nya coke ne malt no me nya no nko 700 okay coke ne malt 700 because so wo che mo 700 a I was drink no I was so bi nya baako I was so to so 700 that's true so what I say nso nya me bottle water ne pure water ne be frafra so what I say but I was drink no coke ne malt no I was so me nya no 700 so me sre Ghana for mesra mo still na empa ho ehia support mesra mo me number no eye mumu number wa betima supporting so bibia maame bi wo ho ese me friend kra ese me friend no o hwe wo me TikTok page no friend sunsum ala me ta hwe donation wo your foundation wo ya de me wo so bi birthday me si mo books ano o di books no send free akra e de ba je me sa che books na sa afra okay so what you say so maame yankopon sha yankopon je ne kase me number no eye 0546 17 83 me say so 0546 17 12 83 pacha wo the number to say afi do be frɛ na me so me ho kyerɛ me foundation no say donation we ni ye koya ni age mo ni akoye ye ni sika da ho ye ni bibia da ho age we kwan e ba impromptu what I say eti me se enu ankwan na nkwa ka mabokra no e quarter 100 million ehia pa e quarter 100 million but me ka support aba omu no 3 me sika dem account me ye movie na sika manya nyina akra no enu 500 million but me ya de via hye yankopon ni munyam since we twase ni nyina me sika manya enu 500 million ko me pressure egu me so busu afo nipa 12 me nkwa na me handle wo mo enye bete enye is but yankopon ye bi fa na me da bonte na me rent da yo na me so me da condition mo na me fresh school he fa sa ti kopokra ko hebi kura na obi fi asa ko hwi wo ko he so dwale a papa bi de bi e kwa adi so be pa na asa da ko dot na me hwe waso achi ho no de chi ho de fi wo ho yankopon ye bi 19 years or 20 years se budo 2004 budo 2004 na me movie mo then say na ko di 20 years anniversary kwa se 1 year ko se 2 years kraba enti me movie mo 20 years menya so yankopon ye bi ene me ye nam ye fans amegie o to dwan ko bitim ka ba twa kama ene na ye nimunyam hyew ne so be nya ho bebele as so abo nipa minim se de ya wo sitem se de akomse de obi dia se sitie so what I say eti me sremo wie so am beto social media se mo de mo baba mo bi en so sunsum o just kana so wo nya support on fan ko eti me sew wo mo ha afre me ne ya na fast bi obi afasa na me wo anwa wo ha afabla wo ntale wo ha afabla wo mpabo wo afabla wo nsuo wo drink afabla sika na de be support o sunsum enye me sane we gina fa support nyankopon hira wo me number no fantastic so number edine ya wadu ode atudwa na ya wadu so number no ena sunsun we dey atudwa no friend sisi na Africa crowd so betimi dey support sunsun foundation for ne birthday donation na ochina ye kwa akoye no ye bi na nyankopon be hira wo se wanya ama onua no wanye ama me better na ye topic a ye be di ho nkomo ankasa no obeka nche bia na kwakume no eja funny face kwan se wabetena ne nchen anase waba ne nchen for 1 year na am say 1 year no kwanka December na ke be 1 year ana meboa enche dan so papa bia sa but watena ne nchen ekọ 1 year enti won say no why stable oja ne kwan ama no akofie na okokoto aso fe ba nya se bia opam no anase bibia sa ne mo oso no so kohwe ne ma ekoso woni fie kakra no toto ne ama on be hia be didi nkomo fon so ne ade on be ye adwuma so abom enti ebeda abonte magana fo enyina ehu de kwesi na bi che se no se nkotwen ma 1 year no post na nkomo sa kwa asori dem ko da ase ansa na wako ebi so why ade holding somebody at your side for getting to a year there enye easy niam mu de mbe didi mbe no ne ade nyina no kokko be no ya ade pa ye nyina ya bo na ba so na some incident no menya sunsum anfedua ma yen hyeda eni ho enkom because on the birthday ne donations ni no on nam baby bebre e support e de abeboa amanfo internet mensa ka na wan de na ye bewuram na ya bonko ba no tra so be use len 5 e de asende sika e de abrebusia na mu use promo code Paulino na unya cashback akra so enfa enka ho quick one ma menko birthday boy officially kwakuma ne funny face I think say ye di inkomo we be some time ago waja ne kwan amajesi a wako mo say funny face as start ye pragemu interview mi ade who say na
right time I was saying Kwakuma no jai funny face and man echo back to the field. Kwakuma no ne funny face issue no. Mhm. Ni nyina mu ni kan fast da ma Nyankopon. Yeah. Nyankopon na aye. Mhm. Ni kan fast da ma otwe jampo Nyankopon. Yeah. Na second I just da ma Kwakuma no. Yeah, why are they? Me Kwakuma na se wadwa menti ya me friend na sometimes o pese o pick as on pese o pick. Issue we start here na ba nyana me friend na bonaba so. Oh, okay. Me friend na bonaba so. Onipa ya ade a ho. Se wutimi friend of phone so ka se o menua ade a waye ade a. Yeah. Ohu sa ade na waye na sombo. Mhm. Ba nipa be ya ade ne ye mo na ba so a obi so hia mo afofra omwa no. Yeah. That's true. O funny face situation no. Na nka si kan nimla me no kasai. Ne Kwakuma no nko hia nka funny face nka me ye sure ne kwa roro ne ho na mabonten. I'm telling you na so wakunu ho. Wow. Because funny face issue na the problem na ba no. Na so deep. And so spiritual and physical. And to hear say enipa ba won nchen. Yes, sa na wura mpai bom. Yeah. Ani na Kwakuma no ye. Enima we mi na Kwakuma no ye no. And my funny face what ma den ho. Yeah. But funny face issue no. Anodin. Na anodin. But funny face oh. Nyankopon share do baby a. Nanka wo do ni peak. Nanka wo do ni peak. Yeah. E share Nyankopon share funny face na anodin. Yeah. But once me kase adwuma we no ho. Me minima urade. Ba na me ntie urade asa me ben urade. Na nsia me ben urade. A me tie urade asa me hu se ya dwuma we mistake. Wa modama ye bekum. So when you man gu ase e nyema me say when you begu ase ana ye bekum ana bodam sem bebem. You kun obi ne beku ana say betu aduru ana. Entu ntia wom. Mm. Ye nwan mo to nsuo ko bitimi kwa dos we di entom ade ye nwan mo market. Na nye obi a wodi we celebrate. Apaje metima ka cho say celebrate wo ho. Sikani wo ho. Ba wo de celebrate jo sikani jo ho mo amfo betusu celebrate je sikani. Yeah. I'm telling you. Yeah. Which make sure baby pa no first sikani bi pe no. But be hu celebrate be woni couple no atwe ma celebrate no. Be bi celebrate betime wura no. Obi o sika so wonti bi wura ho. Yes, it's true. I'm telling you the fact. Yeah. And now me dey next dance so abia mo ye no. Ye opanimbo no be baby say ya. Empanimfo ba so mechia no. Omo de kasa kasa but obetuma pa celebrate no to boat no to taxi. But them on na first because ye nim ni first. Yeah. So what I say? The Kwakuma no ya dey say what the funny face ban in fie. And I make say I spiritual and physical. Physical say no here say nipa ben. O here say no bi bon komo. Nipa kura to na broken heart kwa say nipa ni nche wa obetuma afa aduro na second da wo ho. But obetim nche na no di nkomo a e che wa adu free so. Yes, yes, yes. The Kwakuma no ni kwatse na fie na say on so okuma bia na won na ekọ na on di enti eboa ma adwenre no ono nkọ ho na adwen kọ ade no so. But se Kwakuma no won nche a nkomo no ni di ni programs on ni kọ no na abrase. Yeah. And the second one eh na ni ma me odin kọ ma invite dan kopon ma me powerful. Yes, of Ma father minim no ye powerful. Ye ka asofo mo Ghana ha. Na wo yi teta ontimi ni sa ma me ni mfirim. Yeah. Yakopon fa so ye djuma pa ma invite bi obi yakopon hira no. Ma me no so boa ye sunsum niema. Ye wade bo a wo hia se wo hia nyame nipa bi an wo sa wo so de nsa betache wo. Ade ni na be firi mu. Yeah. So what is it? Funny face be odu nanka wa boda ma wie o. Funny face me ma down for power. Funny face o pema asem. Me so me pena asem. Ohu na de we o si ni me dim pepra gro. The situation ba dem pese me coffee course but dem slow. But the we o si ye ne de eh. Na ano de o. Yeah. Ne bam no ko pa mani na me ndai. Mani su na me di du abuso ja pade. Oh, ne se be ne ma yi na ma na pese me punch but me ni sa ahoden no. Ba Kwakuma no wo sa ahoden se Kwakuma no wo si ni fie. Ne me to me si me fie. Me right time. Na me ko fa ne betre me fie na yi bam na opepa sese won ya ma na ko ye ya. Ne ba Kwakuma no wa abotre. Yeah. Kwakuma no ayade. Oyade. Ye mo na baso. Wa be tire bia ka Kwakuma no ayade be Yakopon be twia wo ka. I'm telling you the truth. Je wo se nwia ye no eno ano ye no. Yeah. Me Kwakuma friend a on fa me call. Na se me ne bo TikTok match na me ball no nti. No nti no. Me ball no se ye se ye bottle matches. 3 matches no me ball wie no. E wo se me you free against no. But so on play ye boy me ball no 7. So on tiase. Na me ko yi no free Kwakuma no se me mu ade se me yi no free so. Na bro ya wala bi ho ya agoro ye nua no. No be say be enu ntia. No but as me hu na the way attitude ne the way
wɔne me yɛ free deɛ na yɛ kɔ ɔboase ɔlanche ne estate yi yɛ kɔ de wia me si ma hɔ yɛ dɛ ba yɛ ba yɛ post videos wɔ yi me film oh me hu yɛ hye me pa sɛ woyɛ program one ton san fɛ but me tie me ba me nim nyam be support yɛ kwa me kuma nti ba fa no fam me nim kwa kuma na first yɛ kɔtwa movie ɔboase a yɛ ma me hotel kwa kuma no so wɔte boase no ne wife na wɔ kali ne wife ya this no kɔ da fie nti ya me se me nda hɔ bɛni kwa kuma no kɔ de ma jeff hotel kɔ de kwa kuma no nkyɛn kwa kuma no yɛ nipa yɛ ka nipa wa akoma pa kwa kuma no yɛ best movie industry nim yɛ ka metima kan nkɔfo be 6 ba kwa kuma no yɛ number 1 okay ɛna ade a me pɛ sɛ ɔyɛ nyame sum ni yɛ ka so bi sum nyame a kwa kuma no ya dabo Dr. Like Vivian J obia so what I say san nkɔfo no yɛmfo mu ni agorɔ saa so what I say nti kwa kuma no deɛ in fact ɔyɛ nipa ɛnyɛ sɛ me ka sɛ wadwa me ɛyɛ dɛ hyɛ yɛ di nkɔmɔ bat asɛ ɛnyɛ sɛ first na ba kwa kuwa ntia sɛ ɛnyɛ ayi bia but kwa kuma no yɛ fantastic me sɛ dame nka me wusika nka meto ka kyɛ no na me nkyɛ sɛ wohu sɛ right time sɛ ɔsɛnka funny face ɛkɔ baabi adwo na yɛ baabi adwo na yɛ ɔma no gap aka no nkɔ no mfa nhwɛ adeɛ on sɛ ade no wayɛ a sɛ wayɛ okay ba ɔma ne kofi a no ahwɛ de wi and movement bɛsa sɛ ade ne sɛ kenya ma obehu no asa akɔtwena ba wo de ne ba ha de fa different process so what I say na ɛsan ba biom a yɛmwɛkyi sɛ funny face sɛ akɔsa situation ba de ma biom yɛmpɛ sɛ ɔbɛsa ba de ma biom ba de ma biom sɛ bia ɔhu sɛ bia ɔyɛ bibi ne sɛ san fa kwan ma ɔbɛsa ma na ba ne ho biom ana yep yale for yale a ɔkɔ hospital ɔkɔhwɛ no ne ho tɔ no yale nsa ba na sɛ ɔka akora sɛ ɔkɔ fitam na akora ka sɛ ya nipa na ya ma wase a ɔhɔ na ɛsɛ ɔsa de kɔ what I say ɔna ka na sɛ ɔna yɛ ma aka ne yi ana wo yale ɔna hwɛ ma ho tɔ nti sɛ asa ba ɔsɔ ɔsa kɔ hɔ na ko me ka sɛ biga kɔ esu ba bɔ nti be ka sɛ funny face there ɔkɔ a ɔbɛsa akɔ yɛ biom biga kɔ esu be ka ɛ so ɔbɛsa akɔ yɛ ebi nto dada ebi ato na kɔ nka sa asɛm na wɔka no yɛ situation bɔ na to nua yɛ wasɛm wa mɛmfa wa no nka ɔbɛ funny face atete na okɔ me hyɛ fie kwa na me suma no me bɔ na me bɔ mpa nyina because enipa da kopɔn hyɛ odum pɛpɛsi hwɛ titirifo no wɔ mo ɛno mu na afiri nkyɛn hɔ na me kyɛ no yɛ dwuma we yɛ no ho sebi ebi a na mfiri adwuma no adwuma na sebi a stars ne nko a na ɛko atia wo kyɛ sɛ wo fans fo no ko bi wɔ ko mpɛ wasɛm obi wɔ ko asa onim wo onim sɛ woyɛ movie gya sɛ woyɛ bibise ba obɛhye bi a kasa bi abufuo bi na kasa bi tia no de kansa ayi bibi atia wo so what I say mfom so wo nipa ho so what I say enti saa ne ma sɛ nka bɛto yi gya nka nto sa akɔde asɛm na wo wobɛnya asɛm o ɛna na wo hye sɛ akɔde na saa de ne ba ɛnyɛ sa akɔde na meka wo sa akɔde de yɛ nipa sa akɔde woyɛ movie wana meka na sa akɔde asɛm na na me ko ka so biaji wa no akɔsi sɛ na sa akɔde no hu ni asɛm you say funny face ko do fie no ko do fie no wo sɛ obey nice so hu ne color ne bibia na see o wa start shows bi ko awon podcast on the channel lady bi ya podcast ni like kwa kuma no fie no ne ko try no ana wa bia nyama so sa nyama we ma twe ho firi nyama wa se obi a wɔyɛ junkie sebi ɔno mo dubɔ no kɔ rehab ɔba no sa ko the same place ɔbɛsa ayɛ nti ɔso wɔnyɛ different people ɔmo nom drugs ne bi ɔmo nom sa nyama na ɔne ne ho bɔ ɔmo so what I say hey apaje me na me struggle wɔ nyama bi ho but me starting pipe no etwe me free sa nyama no nyama be sa me to be body okay it's my security weapon okay your security weapon okay so what I say secret weapon and security weapon I say obi wa oto obobra na enkoye was ti nyankopon no monti oni ho baba me nyame a osom bosom no anko bosom wo no wangogu nsa ba ni wa hu sa hufia moa osom nyame ya se wanko nyame nche ba ni wa hu oto nko asore oto nko mpaibo wo nya doye wo si nyankopon nyamwa o nyankopon kwa bo ho ba se nwuye but also kwa so fie o kwa so fie one city kwa you to collection we just kakwa ba so dem ho bi say me nyame boa me je me donation wi me Frafia Mountains oh okay na ka sa nyankopon aje nshira wo di shira me no je me susu me ya boa my Ghana ni e fascination shira me nyankopon pa so nshira me o kono anuane mako 700 packs nsuo 700 packs drink 700 packs chentale and oh hospital me feel mudi omo wo kon carry a
be a colleague wife you will be an old Jumay. SDA. Afari hospital ho. Omo no mo bo machidom. Omo Okay. kwa no ye nko ka kire omo impromptu. Madam for me to so your friend doctor or aswase. Wo de bia o kasa me busy me ye duru o de me friend no. O da da no. Onye ata se nipa ti mo den. No me madam for because on ka say me hu na me say first no. Because 3 years ago ka chem say me ni bibi say master ti ameye. Now your doctor maka say program say 4 days na me no akasa. Unya ho ka ba me feedback na ntem. Am for me nje foforo. Me fra o mfa. Me test o wo hwe wo reply. And now me catch up on Kaja Humia, and man, yes, the first one meets in because me man got you. I feel hard war for me. Only policy. But now me cause our hospital, no. The call yam papa me to the must oh, a good. None of conference class really a man to Monia, or ya call no must your mother. Yeah. So doctors next month 20. No, maba. You be free school, man, you free. So what I say. Fantastic. Hospital, no. There is some. Me say isi wo hwe ha wa ko fie ne niam o ye na enye se o so prove che Ghana for say ne ho o ye okay animanimu ya o ye okay to sha say bibi gidi enye pressure bi ne niam bi na o de yes an ke bi o relaxing man ho time kakra na nka start you have to prove because I know you did. Okay. But when you carpenter ye when you mason ye aso nkutu kalam se wonti to comedy ya and say na bonus we film a I was so man Ghana for who say Ghana ha no ho so ho ne nti wudi couple of time. Fantastic. Yes watchum Yeah. so na me come bro for fantastic Yeah, we dey nti aden ye wakofi a ade we say ma on time fa na adwen ko ho mo but o ye odi bi o fi no wo yes ane me kura me say me say adam me kwa akere me frɛ no na makwata makwata me say bi na e push on dem che ni na ye emwa yes so betimi ja bo na ma on san ko back ti me kwa akere me frɛ funny mabo o say the situation e buy no me fa na me follow on social media but the situation man me follow on social media post ade bi a na me love akoto ase na ma na oh sunsun what I say the bi TikTok me like ni ma sa enti me kwa ka me frɛ me so mako tell the show so ni aye na abusu me so me fans akọ na boy funny faces back woni sunsun ma bi say na aboa ma how no wo mu no na twene film ko me ne to me a bi anko babo funny faces is a good person ye ko bia wo ye celebrate what nim pa funny faces number 1 I swear to God I swear to God ye ko bi you open pass won di agro woni ni o sinche ni pa kasa ko de say ya ka babo pa sa ko de here do bonyo no abede nya director no da be do bonyo ko se funny face ka babo so no nti nim ko ti nim se ayi a katamafo nka mboya free gas na se so me say funny face e de ne ex girlfriend e ko tena podcast bi so guys get from say Mystic Twins I want to say na bibi kakra bi yes as one girl no hu sa we na as a confusion bi kakra nka any kwa say yes science so sad we so kra say the wife situation no na ko fa sad we ni na bai obonsam oye wa odo fata get bi a wa dwen kra nko se ko hwehwem fa chire ana konyame ho ana kodunsu ni bo no ade ye eye wo je firi ha na eba o bibi o ko fa ne man ne yele so ba bi attack ne nya ho padina komen kwakuma anu na asa ma masa ka bum ebi ade ye ko but still obedwen ne ma ho ne metie me nwo ye se me wo sesi ya ba ko na me wo no ese bani ko ho nti asem to akran se bibi to akran na be ha me nti kwakuma ni ye na asa akofo nti ye ohun oba nkada mo no ba omukotwa movie ni kwakuma ne ka mo bom na so omukotwa si no ma ye couple of series ebi kwa de we esi ko ne bi oba no ka ma me papa kra mpre but the way almost ya sabe ye no ombepene o say because girl papa na ebufu hye mu but sisi ara won so say buy yo obeye ntem say dey took a funny face ohun hwe because papa no oye obi a onim form me ebi kwa situation fe ba won so dey na dey account because of say who dey till back one country won ne wo kwa country ba who say that so so bi a e say omo be ka abom no so wa chire funny face kan so wa bibi kwa kwasane so what I say enti I just want to wife didn't come a boapa that no mushia we no we no musi come on obi e kan feelings am na release no say a twem esa trigger bibi na sa ko trigger bibi fufuro bi so enye funny face na bi nyankopon abo na waye yan ka sa conversation and trigger he eye pa because so no ba ni nhia ohun nkra na ade ne ba pe na odidi oba na tem ba yesi a woni mi ne de mo na
ɔne ne kasa the more no yɛ you know ɛte sɛ deɛ masa aka mu amotoɔ ɛwɔ sɛ sɛ ɔne ne nda bi ɔne ne nyɛ saa nyɛ ebi kora de kɔkɔwe ne kora wonim dabi ɔmo so mo ni hɔ ɛne co-parent masa nija co-parent no kɔte dada anim ne wura akɔyɛ bio mɛsɛ kɔte dada anim ne wura atale dada onim ne wura na watale bu ade bia wo hyɛ pa na wo feelings wum tale feelings akwa ne hawo masa fa ne fesu kati kwaku mani sɛ ɔde ne girlfriend ba bɛkyia no masa ɔsɔ de ne girlfriend ba bɛkyia wo tɛ si yɛ ba hɔ yɛ ba ofie sɛ wo no ba bi hyɛ de ma sa wo nka ne hyɛ me your secret is your weapon so mo koda won ti me kan ba on se mental ne ba ye de emini bo so ba kuma se no ja body kiko wi no on sa ta mental no body keeper but ene o mu ti kom ko wi om kra de na free mu on ko kasa de ne biem ba me nyini se wa because ene oba na e me ja se me ya afrade ama bi mu hu mo se sunsum na na oba koda na obechichi me nka sa asem se me na koda wo woni achepalago issue no ene mewuram now no be the tip na ka so yem x ya me ka so yem x but me ko jira on ka se me ne ko da wa ha me ne ko da wa ha me ne ko hia wa ha ko yes me ka sa asam no but asam na aba no situation na atoge na yem ya na me kam dam so yem x and so kan so wo hia na obo ase wa kan no wo kan yo wa kan so hia na obo ase ade chie na oba obeda wo nche wa no ye asam wa kan se me ye kraman no se ba maka so da no ye me nchechim se ye me ko won se me ko se won me but on sa chepala go de won na be si wo na afra kra se bi na twebon se na se bon ene ye nkwase kasa but me no afra ka se me ye kraman no na me je che se bi enipa a wo se oba bi wo se nipam se nipa we ye we me ne ye de bodam ni we kraman we obi wi su da we se woni kraman di agro tafre wa no a eye edija tam sa se unka nipa ho but se nipa na so pe wo pene na pe se wo kire se do wo pe no so ye kraman se bi wo ne da ho no so ye kraman sa kesi na ma etwem ma kraman bi ade na sem ko etino se me kuto we da chik pala go afa nko pass yi nkume hwe me birthday hwe adoya me ko ye nipa se ye kuno nipa se ye kuno ono da be no ba ga na akoya adoya da achipala go da be no ba ga na dabi masa ya juma na ye no ana me wo foundation die ya je mo wa free be na be support se me ka se me nkwa me ma ho ode ya bia me gyae me ntumi nye but enam se wo di amanfo pe wa asem je bu ha obi wo ha ho se wo ska pa so ya adoye ba ono am pe so be ni to pe so de shi obi nsa minimum obi a wa ma obi ska so nya adoye wa diska no minimum sofo bi a obi ama ska so fa nya adoye wa diska no but celebrity to be more they say ya so ye se nipa ne be che wade efi na komam bebi a me ye program yi ohin na ohoi mako hu ahin for the snap ne bebi akọ but dey ya ko mo hin de me wi sem sa share envelope efe show respect and mo nyam ne ba ko ma ne kuro mu for no so what I say enye bibi kese bia but foundation there oje mwa na wo dia be ye on dem check nti oje mwa ne ba na ama no a na so wo de kakra so na ba no so what I say because me nkoma ho de nka me judge ne ye we are making me wonko for 1212 bia o support me ka me judge but me ye 4 years ni me foundation me be 4 years ni still I'm going last 4 years me ko yi ni petu na free prison so what I say prison money ska kase bia o pa o hianti ya mani pa ni 1 year 2 years e boy just 1000 Ghana 2000 Ghana pe we say me no kase se me ye we ni we a me ye we pe 5 months be say me ko prison ko yi ni petu okay ko ti o ka mo yes apade na na me ye adoye bi ohun aya wo kan se wo ye hwehwe ani mu ade no wo yi a ohun and next time wo ya obenya moamo na waye ne kese na ko animu ne se bi hwehwe animu yankopon kora na yankopon ya de ma ohia seda bosomo ya de ma ohia seda se what I say obi wo be ka se ensunsum de bi a me comedy ska me hu so wo ya adoye da ba se wo come TikTok a wo hu donation ma ye bebere wo come Facebook a wo hu donation wo de come TikTok page sunsum ho fe na hwe me video wo hu adoye bebere ma ye na no ma de nko ya kokora wo 70 years wo yi ni free prison ma save life dey the prison one ko be wu ba bia the time so be wu na no na me ko didi me tietia for ba ko bugu for 8 years afi na wasole nti ase e ba so akọ kura sinta na ra ho na me ko fa na be share ho si me ko to aduane
na me hu prison for nte prison for no bu aka 6 months mo pia bonte be ye adwuma no na me hu prison for de me yansa na me hu police ni ba ko mo ye 4 na me gina me che 50 cedis ti mo 50 cedis na me ko no na bibi kasa kire me se me ko form ko didi na me kan ma me ka che officer me srew me pese me di prison for no e ko di fufu me se me no munya no problem na me do mo tuna kam na me use madam for the car na me show a condition me ni car bi o ka se mo car bia me boy mo je me twi car obi dia na me show a condition air condition na air bo mo no eno quite different energy we are o mo nyina no mo se am 5 years ya jelo mo 5 years to mo twa 5 years na we se me next year we se me aka me 3 months we se aka me 6 months air condition na o mo dam sa 5 years o yo boy so je woni ni kwa nya 27 years na dom ko tse fufuo dwa na me se monji dem baji na we ji fufuo na we age mutuo na ade akọ na ade salmon na me se yes sir mo mu no nsa mo kra pe no so mo num Guinness no bi age Guinness 11 na me se age vodka mo na officer no so je na die na ye kọ no enhira sam mo so mo ta hwe me interview en so me kan na ampa na maye no obu age wo kan obu o obeta social media dey no obeta but onte sa na tie onte sa Papaji, me sa baby omo kwa no ma yira wo. Wow. No omo ko Wood Village. But no omo nam dakodom. Tibi ko si omo da ba new site wo. Na me sa pe 100 bi so mo faka. Na the we are boys no omo su osunsun ya dem 5 years. Fufuo nya ko nyam ni mani hu bi 5 years ni o. Wow. We si sunsun me mutuo pa ni katen ko ya ko nam. Ba ha dwa na ye di a. Afa na awosin tigumi sa awosin gumi nam nipa mobo Papaji Papaji unko so hwe ma ho ye wosikani bi wo ho no betima to Range Rover men sa se ya ba ya ye koto bi ko hospital ya hanye no san wo se 2 years ajari ko timi ndi Papaji nipa mobo he unko ahoche mu da ho unko ha mu da ho wa wo so no ga se da ko pokwa ti ma de patwa fasida ma okese no Papaji Papaji minimo bi o wo skapa aje se stroke ache no so kwatchen ne ka se sam ho na de pade se check continue san na continue san te na wote ase na bibia nya wa da nya nya me ko yese nhwehwe animu obi wo ye do ne Ghana ha sa wo ya akọ da yese wo nya ne ho wo ne scam ne buso na me ska dem account enu 500 million me ye movie 20 years me nto ka asase kura me ni bi but I'm happy say na me so ye bum de ne kuma the whole kuma and also the whole Ghana movie industry who you best 30 wo de omo kamboro fo no yi 15 free ho na ya ka twi yi 15 free ha untimi ni free yeah it's true meni che wa ye na dia abanifo movie ba ma Ghana abanifo movie ehwe meni che wa ni akonfo ni abosom meni che wa me ye bosom me di agoro obosom de ni ho be di agoro na okay na se bi mo bosom no de onye bosom na ye bosom akonfo na fe na ko ye movie afa ko no champagne na o pese o mane nye real said the mane nye real de si ye se movie ne comic de no wo ho but ne bibia na se wo de wo ko no comic sa konfo bi ne ho ma ne suma ya na se ya bi si ne so a obedi agoro hwe ese no yesini injino anya komankasa na aba sini ye di tu amanfofo de bi ye he obi be killer asimi ye kuno to wo na wo ye killer won se killer na me no o so hu a obi se wo niema obi wa se me ye benefo me asimi na so for na babo mpa ya me hu se nya me tu me so ni na ya futu me movie ya me no me ye ya na me no for the king of the night oni sacha guess bi first movie ni ba me pie na me ba no bi e kata no for so sata me sweet pa me ba ya kwa na ba mi nti obi o muti bi dwane kofie na ni na de aga abochie for guess na obi e sa movie ni de ene mami ja pampe no for no e bi ankasa movie na ma ko pampe no fa ko hia obi o ye okot na ko diskaduro obi o ko hu no for no ko wa pampe ni kasara sunsu motime no oba akura ni kwa so otomakura show e wa abonten obi wo ni otimi to yale ma wo se won na ma ene obi timi piese ni yafunu na wo show abonten obi hu yemu nyama nyina unnim sunsun yase
ne amanfo afa say e life na mo bo e anigye na he wanigye bitim do to problem Obado okra wo no untua ne ho ka untiri tiri nsan so hu ni nakedness ni na wa bonti free abaje obi betima wale nya sika no onyaba e de wo ye wo toma bi a wo kɔ abonte ahonhom mo wiase o ahonhom ti ba mo ni mo se fashion hwɛ fashion hey your so fu bi okra na on free nyame o na se ye kwa atwa mantis etimi ko hu edua bi kura beko no bi egu snap plan de obi ase ye ne de ye ti ye wo kɔ na se wo bo wa adwen kɔ so abaje enne wiase no ene gye wiase na ene gye ba wiase ba wo gye ko life ye short yes na me so no tama na ye yesu sa no ye be hu so bi awu a 15 years 70 years o aye be ka sa akora wu pa no na ye di ba 3 years asaba akwa sa wu ne nana eso to nsuo mu ne bi a ana ye atenne kwankwa ne wu ne mpanyimfo ne tiase ene nkora muade ye tampani mu ba ye ba hye de back ba nya akora be ka sa okuta iPhone 13 Pro o da ka mu nto bi abrabo ye na nka nam ha ba ye nche no wu panyin be ja 70 years 80 years no 20 years 25 no fam down ko yes en kokra 40 years ne mranche pictures ne bobo hwe ge ya madam for kobi omukọ ye ko bo ye tuo bo ni Hejewia guest nsi dress the way musi tete o hwefo de na ko ba kra o hwe o fira oguta iPhone as na wape o pe na wate ase ende sa ni ska do ho apaje ti ahun se adepa chenwa we onu nkwa ne kase no onu nkwa obi ni ho o tumi bie ni ho no bianka ho ti papa beje kwa kuma nu ayade o deserve me so wo ya dia meka me ye me ntewe me pese meka no kromo nya me twa ntro mo nya me twa ntro wadima wo de wadia tum ba yankopon na me se me dan no ana bi abosom osidema me se me som no nya bosom nya na ye bone ye Ghana ha no ye bi shetim se akonfo ye ba bos dunsini papa ye dunsini papa I'm telling you papa je wona mwiase ho na wadwe mu nya fai wo ya de bi na chia na obi ka asama me kan guess yi diwe mu si PS mu yefunu diwe mu si yi mu toma wo se o ma wukunu ne hu ase o ma bo ye watale bi ka wo ye che no dem na wo hye no abonte be bi wo ha wo pe wo ba hu da tale hye wonti obaka se wo ya hye wodi na obedu bi na okọ na bi obi the more na ye di wo no na aje nso mu spane na mo ko no hwe ne dress ka tu se ne pant ko ne tuni ya wo be ma ono bo ho ka ne hu nso ne na mabonti so wo fe obi be di wo bi sa hwe ne kwa se mani be hu na hu ano na enna ma afra de ne ye be ya afra ye fande se wonya bro nya fo ko UK ko tra ho straight by nam situation by obi abeka se uno obi ebremu nti be ma bi be pe wa we ati pala go kra da na me ko ma ka on na me de be ka no me ka dan se mam tan de tu na se bia o de sua de se o sua de hu mistake awaye nti obi hu as time goes on obi hu how o de movie say ma enya adwuma baba je bia na wo ye obi ye bia emfata do ye wadwo bu ha baba je ye wadwo bu ha kan straight ye obi wo ha me obi timi ka je so be ye movie o discover me adwuma ne emfata o no lie ubu na be ma na se mami mu wa wo be ye yonkofo ma di movie 15 years o ma nya movie mu stardom o ma hwe anko be bia ye wadibo na ukoya enye wo lie obi was me ko gym wo de we was ya phone wo gym 100 years mo tro ni ma but I'm telling the truth okay obi wo no ma do say say wo tie o papa je me gina o se be nkotam blog we 20 me nya ho de ba ma twuma be o betam enya dwuma no some things are for some people to do it yeah Matthias obi wo betima sata tete a bande no ye virgin but tete na wo she obi ajeje wo say na wo tie the way obi say bo wasun bebre say o nya bad girl but who say lie but adina wa ye no na se kire ne say wo ye bad girl aje bia be ye bia wo na se kire fantastic nti won tie se me nkoye bi busamas na akoye yes rasta ma ye Ghana ha obi ye rasta person wo hye me actor me entertainer me magician me presenter me performer me model modem no ma internet ana model ye ni twa picture fashion model ya si wa ja fa modem na ka say any my reconnect ma atwa ani model ani model ana kan model mama na model no mo ye modem dey sisu eye madwuma esi ya he je bia me ka ho he modem pa ya wo me mani me se me na se me maame ba obi wo ha ohu wani ohu bi da cause ye enye susu da mu stronko no de wani slow
when you potch. By any cancer soon, many other kind. Yeah. We be talking say, when my could you move soon, as soon, say, oh, I call you moving. That's I call you for moving. Yeah. You can many we are. And can be coming next star. Oh yeah, dear. Yes. Mesabe ye rasta no asama obi wo hu da wo ba wo ye rasta hu da na ko no ye rasta da be wo rasta e fata no patapa ye bi se e fata no enya lie le we ko ye bi wo yigu ye e fata no enya nanim nhia enya wo lie ba me die enya nanim hia mada ya no ne se bi a me ya kasem se me Ghana ha da wo da me ye modem me ye fashion we have model on se me jemo ye ba nya se ma fuye kese on da masate se masate tio ne ncho bu me no be ye ncho bu hu so be body be bu so what at it adwuma bi a wo ye bi ho mra no asamo ja no bobo already say o top o pick players no tom wa adwuma no obi bonyom already ene wo fa nyom tofo o manage wo mo so what say e wo adwuma no wa do timi ka se bobo we as me movie emfata wo ye adwuma no yo mpabo bi ha ye moku enya wo lie atetia for na shebolo ko shemo ko ye dai wona mebu because wo so wa moku no se slim tin sade wona mamu. So birthday no try so ba support to check donation no we neighbor hini area ho ne yeko nti try so ba support Susu Foundation number no dey to dwa no nti try say number no so bi na for yem 0546 17 12 83 0546 17 12 83 kakra bi abenya bia o sunsum mate we you know say na me send edine ye wodo momo number what I say na nya yen ko support enebe hi chechire na me be kire nkunkun dos but na me be kire ne du nebe hi pe ubusa say fa sunsum ye program na obi ya ka sa fa kwan so nam kwan so be street na bu say ade ne wo park so kwan so. All right, thank you for watching. Ochira ye be share ye be ko na dey free obi ya dey abram so manya bi to me a share password Nigeria che edit etwa edit ye bi Polino mo fa mo de mai na maka say no we chire ya de hu mo che mo de se ka mo de ba 4 days ago ye be share e wo birthday na say thank you for watching. We are out. Peace.